Enyuma wa project ya USMID takizire urembo rwa Mbarara rukaba rwetorirwe nkutombi zijwiro mucuca hamwe nebyina oyihire hebyo ebyo kwerinda bukaba nibyeratikiriza habwo mwirimo gwabire gushokereza street nyingi na mnonga hagato mu rembo ecyabire kigemesereza abashubuzo kukinga bukirikare ahabwo kweganya imihande rumwe mwirimo barukutaha bwanyuma ya USMID kwije bintu bikahinduka kandi hata abantu nubakora binuka hibarukwendera ahubwo nguto korwa zikabezo mutindo kandi zikahebwe bitara ninga street lights twaze kandi ngira ngo kanso shitame eshari mwe kwenda gukora itwe Mbarara tukashara mu ngwamane mingi ntwenda gatahanguta so twakora engutu omyaka 5 yone yahwire kandi bazi designinga je munonga aboko n'engudu zamani ezirimwe bitara ezimwe nangwa hamwe na hamwe nizikora nka tourist areas ninga ebyo burambuze ahubwo kuba noshanga abantu bakurugaza nkayi bizire kurebe bitara omuri Mbarara bizire kurebe unde mpango kubasukozire ezimbazingira mu n'engudu za America so USMID nikweriyeto projects ni sima munonga government yehoshtin sayo kabuta Museveni agwendeka tekecho kandi itwe Mbarara municipality zeziri zone nito te beneficiary ninga nito twirirwe batutamu program eje ya USMID omwaka gw'2013 nubwo kitongore cya USMID kitanduka obuhereza bwaco kirukutebwaho gavumenti kandi Mbarara ikabiryo mu matawuni 18 agatori no kutungurwa korabero mu kitongore ki atejo ntugeta USMID yo kubanza ninga shi USMID 1 Mbarara tukabantu tunga sente eziriya hagati ya biliyoni 8 na biliyoni 10 abwakiningira ngo hagati zitari kugira ngo no mangu neze ecyo kubanza umuntu wazejo buri mwaka ntaba mu kurambura haba mu okuhamaxi kureba kumukozere kumukuba mukozereje mutunga sente ezukukira ahazimu mwatungiro mwako gwahwire kumukuba mukozere kubi bakutaho nke kifubiro ninga shikitwa kweta penalty sente zo zicendera zimumungu tezikozurwa muri Mbarara zirimo Akiki Nyabongo Road, Maklista Road, Bulemba, Mbaguta Street, Buchunku Road, Makansing Street hamwe na Bishop Wills Street obwo zirukhezaho biliyoni 25 mu sente za Uganda. Nguto nyingi tuzikozere mu stomu kandi zirihonezwa ezindi turiyo tuzikora omusite nyambwenu hati twine enguto ziriyo nitambara mukoruguto rwa Major Victor Bwana mukoruguto rwa Stanley mukoruguto rwa Garut ejo nbacherwa then twine ezine nguto nazo ziriyo nizikorwa eze zinagambe zo kubanza Victor Bwana Stanley and Garut ezo ziriyo zikorwa company ibarkweta Multiplex zazawire ngahatu wareba Victor Bwana warebe Gigorti wareba Stanley ngate kiriyo nikikorwa nikikoreka ngo mbiro byahihi owaregere Mbarara akagenda nkaceyo katugira kazuku mbaharabu ninga kazabungereza kuterekeyo akikayo akamara y'imyaka 2 kwakuza kuyisha yijo mu motoka nabasa kuteka down tiyo yitu ate yite kiriyo komisho gasiga birye bishakane naka entungu keji abantu baburijo no bajesimsa nani butare bizana batekamu mosteri ko myanya kusanga yejo mwiruma tanga nibitira abantu tutarebye nabye nikibize kuyomba konka muno boma no yerebeje aba boda niyo gusinge kubitara nanango tuzaboma mwene ntwenda bateke bitara ngutezi ninunji icyo kurebera ko kureba nkoruguto bakakoba no rwakatete ko yinkotora abantu hati bakafunaho kutambura bakatungo kutambura
kakoba batambura bakatete batambura kandi batambura bitara burya abana bakaba bibaho babibaho iki n'iki hati batambura bitara urguto n'uruhango. So in some areas tokubaza kugira ngo tuturaganyura mu nka society tukaganyura mu nonga nka project ndijo ejinaine bizu bitari bimwe na bimwe kandi kurugira hari Minister Judith Nabakowo wa Land Housing and Urban Development sente zuri kwingana n'ubuhumbi 300 nizo zuri kugarukayo zitakoze sibwe buri mwaka. Site ya Mbarara ikahebwa biliyoni ziri kuhika 50 mu cweka cyo kubanza babasa koresaho biliyoni 25 zonka kandi mu cweka cya kabiri bakahebwa biliyoni 100 konka babasize koresaho biliyoni 5 zonka. Miriam Muchombo mwombi nebyumbeke biri kushuburira mwaho muri Mbarara najera ngo project yo kubakorera ngute kabire runungi konka ahubwo kubura kuhereza mize mihanda buri njure rukugwa ngahwero mu majugabo gashishe bintu bifurede gutwara amizi bikafunga nibiki ubwo buzubu twafunira mu amizi ngatutahirira ibintu by'abantu bisisikara. So we have challenges of those people who cannot accept development, and for that matter mweno ushanga hati nkao turiyo nagira tumutara byamizi ahampa mwitakariya mwagarabya munimbatabaza hata mizi no garabya nkayigwa buriyo orinjini nekigendero wacho kureberera nguteze hamwe nebitara abebembezi bambarana bagera ngo bahereze kuteko budget sente z'u kwingana miliyoni 40 okubahweraho. Oyireho Mbarara USMID yo mu ndembo hamwe n'amatawu n'aganda gari harengo rwa municipality agarmo Arua, Guru, Lila, Soroti, Moroto, Mbale, Tororo, Jinja, Entebbe, Masaka, Mbarara, Kabale, Poto hamwe na Hoima. Gashakwa na Good Fatma.